Awas. Ada juragan empang. Mama mending goyang mama. Mending goyang. Yang punya juragan empang monggo. Gak gaduhan juragan empang ieu paling mana ya? Kurip senagi ketiban lintang gemerlap cahaya sinar terang dasar nasi isu lagi kawiran tidak menini juragan empang. Alah, meni haget ya budak. Lain ku haget rewas. Suka derek naon dia. Susuruh tuh terek ke mana? Alah. Hei. Rasa senang sur ora kerjaan oleh demenan macam sampean oleh bodoh perhitungan ngapain sih kunaon ujang kunaon bikin heula hiji atau hiji alah aduh halus ketengahan meresapi pisan ya mah joget teh kumaha goyangna suka mengulang dia bersampai ujang kunaon ujang stroke lagi sejak sempurna lagi abah mana juragan empang teh eueuh sayang lagi sayang yang bener kata harus sebenar kau pendamping sampean alergan dari rasa senang sur orang kerjakan oleh demenan beri perhitungan apa songkang dan sempat Alah, Ali. ayah pamajikan anak Alah. ayah abah Ali. bebas ya Haling si abahna si Haling ngontrol Haling. Tanggung jawab Nisa, tanggung jawab. asal abah pamajikan anak hayu Wah, malah naon. Et. Alah. boy abah sudah sarwana jeung budak ya hiji heula abah tetakon nah gugus serokok lain duit ala nu borong Alah, hebat si abah euy. Aduh. Oh. Sing jongjon ojang lah aya si abah nu nyawer mah, tenang. Heh, alah. Nah, hese. Teuy nelingas. Gusti. Alah, lebih ka papukat euy. Ketiban lintang gemerlap cahaya Tah, sok sawerkeun deui jang, sawerkeun deui.
di modalan. Didemenin Alah. empang. Sing Ayo, reg-reg Abah. jang lah. Sing reg-reg jang. Alah. Haling bah, tong diganggu bah. Jagan. Oleh demenan macam sampean. Iya gerakan anak eueuh deui ngan sakitu. Ngapain sih? Motong direwon ya. Atuh.